मायकल लोबोनीचे इश्यू रेज केला की गव्हर्नमेंट ऑफिसीस आसा थंय चड ते एजंट बी काम करता ना कितें आहा एक पयले सुवातेर जे काल घडलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे वॉयस स्टिफल करपाक जे गव्हर्मेंटाचो प्रयास जालो दे ट्राय टू रेटल बेस्ड ऑन द इश्यूज दॅट वी वर सपोज टू टेक एंड खास करून हे जालें कित्याक आमचे आमदार एल्टन डिकोस्टा had moved a private member's resolution based on the demand by the ST community. Now nothing stops him from moving that private member's resolution, after which it was disallowed by the Honorable Speaker. Private member's resolution a rule asta 6 mahina before you can put it. After this BJP double engine sarkar failed to resolve this issue, फक्त आमकां आश्वासनां दिले, दिल्ली गेले, होम मिनिस्टरान हें केलां, होम मिनिस्टरान तें केलां, नथिंग ऑन द ग्राउंड. लास्ट 10 years they have failed miserably and we do not want this type of assurances म्हणून आमी परतो प्रयास केलो and this was supposed to come. However, the ruling dispensation used their tricks to try and disrupt the house. आनीक म्हाका दिसता हुंय ना हुंय आज एक मोठो इश्यू तुमचे मध्ये सगळ्यांक खबर आहा हाउ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट इज प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ द इनोसंट यूथ ऑफ आवर स्टेट. एम्प्लॉयमेंटाचो हो इश्यू गोवा बीइंग वन ऑफ द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स इन द कंट्री as per figures given by CMI, as per figures given by Niti Aayog, and it is 3.2% higher than the national average of the figures given by the Planning and Statistics Department of this double engine sarkar. So आम्ही एक प्रश्न घातलेलो की how many posts are vacant mo, and it is shocking to tell you all that almost 6,175 posts are vacant, out of which only 100 have been advertised. And ye posts in which department? Almost 800 odd are in the education department. आता NEP implementation करपाक सोदता. How will the NEP be implemented when there is shortage of staff already in the existing system, when there is already buildings and schools and je educational structure hai, they are in dilapidated condition. Fire and emergency आज जे disaster management squad is a disaster. थिंगा एक 100 माइस पोस्ट आहे. सायकॅट्री डिपार्टमेंट हा एक 150 माइस पोस्ट आहे. हे किती दाखोवन दिता हे सरकाराक बारीक आमचे लोकल युथाचे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपाक नाका. इलेक्शन येतना तेन्ना सांगते 10,000 जॉब, जिल्हा इलेक्शना टायमार सांगलेले 50,000 जॉब आणि 2 लाख जॉब ही म्हाका दिसता ह्यो टॅबलेट्यो दिवपाक आतां दोतोराक संवय जाल्या टॅबलेट्यो दिवपाक, आनी ते टॅबलेट्यो ह्या गोंयचो लोक घेवचो ना कित्याक आतां ते इम्यून जाला. दे बिल्ड देअर इम्युनिटी. ह्यो टॅबलेटां लागनाय. आनी हे सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां, फोकस ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, फोकस ऑन जॉब्स बींग गिवन ऑन मेरिट. देर आर ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आज इतले बेकार आहाय आनी कांयच फ्युचर ना. So we will definitely expose this government on this particular sector as well.